Denzo TV Uganda. Yeah. Abari kumviriza Denzo TV Uganda. Yes, ntabwo tubibagiwe. Aba turi mu saha y'akaruru kari hano mu Uganda. Na cyane bafumbira nos, Bukimbiri ndetse n'ibindi bice bitandukanye. Twaje kugira ihungabana muri kano karuka 2025. Hariho abo babirogeyemo, hariho abagize urwangano, harimo abarwanye, harimo abo batomereye. Mbese ibintu byose byari ikivange. Hariho abaje kugira ihungabana ryo gutsindwa, hariho abaje kugira ibyishimo byo gutsinda. Side zose ariko zari zinezerewe, ariko twaje kureba akaruru ka Bufumbira Nos uko Honorable Kamara John Nizeyimana aho yahagararanye n'ibindi bikomangoma. Then tuza kureba intsinzi yuko yabayeho mugati y'abo ba Honorable Bafumbira Nos. Tuza kureba yuko wagendanye intsinzi yuko yari Honorable Gatare Fortunate ariwe Super Guy. Denzo TV Uganda. Twaje kureba abantu Bafumbira Nos kuva imyaka 15 zo Honorable Kamara yarategetse. Twaje kureba yuko bashajeho guhindura. Ariko mu guhindura kwabo twaje kureba yuko nabo bari bashaze kuvuga ngo kaduchanging undi nawe turebe ukuntu ko yatuzanira ibyiza muri Bufumbira Nos. Ariko abenshi ntabwo byabanejeje. Then turi gusaba abo batanezerewe kugira nabo bumve banezerewe, because politics niko zimera. Politics habamo kurwana, kabamo gutongana, kabamo kuzirana. Ariko ntari Bufumbira Nos gusa, twaje kureba na Bukimbiri akaruka karimo hagati ya Honorable Edi Kwizera na Honorable Asigariyo. Twaje kureba ko Edi Kwizera yakoraga imihanda, akora ibintu nta muntu utabizi. Uganda yose buri muntu yarazi ko Edi Kwizera yuko ni umuntu w'umukozi. Ariko abantu baravuze nti no, bavuga ati kadukore change, dushiro na Asigariyo turebe niba yavuga ngo nawe reka dusoromere ku bintu cyangwa se atuzanire ku buki bwo mu parliament k'abantu babukimbiri natwe turiyeho. Tuje kureba akaruru kabayeho mu myaka 5 zazinyuzeho ka Bukimbiri. Akaruru ka Bukimbiri kabaye iminkoni nyinshi, kazamo impaka nyinshi, kabamo urwangano rwinshi, ndetse abantu baza kwigurumya bavuga nti akaruru kacu bakibye. Ariko n'uwari witsimbye na abari uko bari bitsimbye mu myaka 5 zashize, Asigariyo no wavuze nti ndi kugaruka. Asigariyo ntabwo yari yaricaye, nawe yarabi planningiye. Nicyo cyanatumye ureba nti akaruru newe akariye. That means yakoze ibintu parampora byamukundisha n'abantu. Then tujyemo tutambiye aho ngaho mu Bufumbira East, nabwo abantu bashazeho uko bari barenda. Tujyemo Central, nabwo abantu basharaho ukuntu
nuko bari barenda. Then twongeye kutambura mu Kisoro district tukareba akaruru k'abagore. Turebye mu kati ya Honorable Akifeza Grace Ngabirano na Honorable Mahirwe Irene. Aka karuru nako nta kari koroshe, because aho ubona umuntu witsimbanye nawe muri kubalansinga ubururu, range ntibe ndende cyane. Nukumenya ngo final elections zigezeho, akaruru ko mu box nukuvuga bazanakwiye kwitana. Eiza wabaye wa nyuma akaba uwa mbere, cyangwa se wabaye uwa mbere akanabera ari uwa mbere. Muri kano karuru kabayeho uyu mwaka 2025, aka karuru tuje kureba ko habayemo imparana nyinshi mugati ya Honorable Kamara John Nizeyimana na Honorable Gatare Fortunate. Umwe yagezaga kuvuga nti utanyura hano, ndakavuga nti nawe utahanyura. Undi yavuga nti ndagukubita igikonde, n'undi akavuga nti nanje igikonde ndakikukubita. Ariko tugiye kurebera mu myaka 15 yarishize, abategetsi bariyamamazaga abantu bakabatora. Ariko turebeye mu myaka 15 zitazanyuraho, umuntu yazaga kwiyamamaza hano muri Fumbira nose akazana ikibiriti, akaba ari cyagabira umuntu mu myaka 15 y'inyuma umuntu yatoraga yuko muhaye ikibiriti. Ariko muri ugu mwaka umuntu no wamuhereza imitwaro 10, arakubwira ngo ubona ashazeho niwe ndi gutora. That means nubwo avuga ngo abategetsi nta kintu bakoze kuvana mu myaka 15 kizo Honorable John Kamara Nizeyimana yarakoze. Abantu bugurutse ubwonko, abantu bamenye icyo gukora. Then turebeye nka aho ngaho muri Kisoro, tukareba nko mu Bufumbira East, Bufumbira South, abantu bose bugurutse ubwonko. Tari kuvuga ni muri Kisoro district gusa, n'izindi district. Then turebeye parties, political parties ziri mu Uganda uko zagumza ziriyongera, nuko ibintu byagiye biriyongera, abantu bagiye bugura ubwonko. Denzo TV Uganda. Urebeye kuko bavuga nti President Museveni nta kintu akora. President Museveni arakoraga kuya abantu no kubatareba. Then abumviriza Denzo TV Uganda wadusanga ku platforms nyinshi, aho ngaho ku social media. Tugiye ku YouTube wasearchinga Denzo TV Uganda, ndetse ukandikamo comment ukabaza ikibazo ushaka kubaza. Ugiye ku Skylock, Instagram, Twitter, hose wasearchinga Denzo TV Uganda. Turashimira cyane kubera mu cyumviriza Denzo TV Uganda. Then turagumiza tubagezaho ibintu byinshi, amakuru menshi arangaho mu Uganda, mu bihugu bitandukanye, ndetse naho ngaho muri Congo.
murakoze cyane. Denzo TV Uganda.